Richo hedi dharam tur pen jinda bazar an kachrenga tawar kasalam kasai hoy. Karbi X Revolutionary United Forum atum pen DPCKA asa himalong perakia mai kangni. Soteng Constituency long pen BJP awat ki long ki ong nai a Constituency kapeman ponjia phan sai ki claim hing chong teron. Kardom peni Karbi prime tuma birta long pen nele sami raniti mungpi. Lapen non arzuik tha birtang ton pen. Langpher MSC Constituency angkang Richo hedi dharam tur pen jenda bazar an kachlenga tawar MSC Ram Singh timong pen kasalam kasai ot hektik pusi haladak abratum akoi pipon. Labang swa tawar nang selam pameme pulote non kibang ji MSC kelega hot vote chok che pusi rong abratum ning chepon. MSC Ram Singh di korise তাৰমানে এতিয়া সন্ধিয়া যে ৰুলা মাৰি আছে তেতিয়া মানে প্ৰায় আপোনাৰ বেছি ৰাতি হোৱা নাই 6টা ৰাতি হৈছে এতিয়া আমাৰ পদূলি মহিলাবিলাকক খাৰা হৈ কৈছে বোলে আপোনালোক তেলটো ভালকৈ মাৰক মাৰি পেলাই ৰাবিজটো মাৰি দাঁতকৈ মাৰিব তাতে তেৰা বেকা কৰিব নালাগে কাৰণ ৰাস্তাটো তেৰা বেকাটো টাৰ্ণিং নহয়তো আপোনালোকে এয়া চাওক তেৰা বেকা হৈ গৈছে চিধা ৰাস্তাটোতো তেৰা বেকা হৈ টাৰ্ণিং হৈ গৈ আছে এতিয়া কাৰণ আমাৰ গাঁৱৰ মানে সন্ধিয়া প্ৰায় মানে গাঁৱলীয়া গৃহস্থবিলাকে কৈছে অভিযোগ কৰিছে মানে এনেকৈ কৰিব নাপায় নহয় কিন্তু এইটো দিয়াতকৈ নিদিয়া ভাল আছে তেতিয়াহ'লে দিব নালাগিছিলে কিয় দিব লাগে দিলে কাম কৰিলে ভালকৈ কামটো কৰি 2 নম্বৰৰ কাম আছে 2 নম্বৰতকৈ বেয়াহে হৈছে আপোনাৰ এইটো আমাৰ গাঁৱৰ মানে মহিলাবিলাকক কমপ্লেইন কৰিছে আমালোকক কমপ্লেইন কৰিছোঁ আমালোকে কৰিছোঁ তেওঁলোকে নামানি মানে এনেকৈ কাম কৰি গুচি গ'ল মানে বেয়া সকলো বেয়া এতিয়া আমি ভাল ৰাস্তা বুলিহে মানে আমি ভাবিছিলোঁ এতিয়া মানে ৰাস্তাটো বহুত তেৰা বেকা হৈছে সুবিধা আমাৰ নাই আমি মানে ভাল ৰাস্তা হ'লেহে আমি ভোট দিম যদি তেনেকৈ থাকে আমি ভোট দিয়াটো মানে সাপোজ নকৰিম আমি কিন্তু ভাল এই ৰাম সিং টিমুঙে কামটো কৰিছে MSC তেখেত তেখেত মানে ভাল কাম যদি কৰে তেতিয়াহে আমি মানে ভোট দিম তাৰ ভিতৰত যদি এনেকৈ তেৰা বেকা ৰাস্তা থাকে আমি ভোট দিবলৈ সাপোজ নকৰিম সকলো ভাল কৰিব লাগে বদনাম হৈছে ল'ৰা ছোৱালী সকলো স্কুলত যোৱা ৰাস্তা বেয়া আমাৰ ভাল ৰাস্তা লাগে তেতিয়াহে আমি ভোট দিম এই গৈছে ৰাতি আমি কৈছোঁ যে ইয়াত যে ইমান বেয়া ৰাস্তা ইয়াত মানে তেল পোৱা নাই মাজে মাজে তেল দিয়ক সকলো ৰাস্তা ভাল কৰিব লাগে আমি যে এইটো ৰাস্তা আৰু দুনাই আমি পুনৰাই ভাল নাপাম কিন্তু আমাক আজি যদি ৰাস্তাটো আহিছে ৰাস্তাটো আমাক ভাল কৰি দিব লাগে বুলি আমি তেওঁক কৈছিলোঁ আজি ভাল ৰাস্তা আমাক কৰি দিয়া নাই 2 নম্বৰৰ কাম হৈছে কি ক'ব চৰকাৰখনে কি ক'ব চৰকাৰ মানে আমি এতিয়া ভাল ৰাস্তা যদি দিয়ে তেতিয়া আমি ভোট দিম যদি বেয়া হয় আমি ভোট দিব নোৱাৰিম তেওঁ পাতল গোটেই পাতলে মানে খালি দিছে আৰু কিন্তু দিয়াৰ ভিতৰত ৰাস্তাটো একো ভাল হোৱা নাই তেৰা বেকা সকলো মানে জাম্পিঙৰ নিচিনা খোজ কাঢ়িলে মানে দাং খাই আহে স্প্ৰিং ৰাস্তা বনাই দিছে নাই Aru ni Bhai Great Roxiar ni District Press Club of Karbi Anglong asa Hemalong ex Revolutionary United Forum atumpen District Press Club of Karbi Anglong asa Hemalong non Karbi Anglong Autonomous Council MSC Kilikalong bang trok atumaphan BJP pen ticket piponang chipusi ke hangdon non lethat sudame ilitum dokobita chini holo council mane Karbi Anglong Autonomous Council election non ilitum afrangjong no lake busik juna chiklo tarik na capsi vote jok ekpo te hala so election no nelitum song trok kanda bangso election long parjab dundia khan nelitum kera Karbi X Revolutionary United Forum ain kenta bangtrok abangfu jabang atumhan nelitum chetoidun lo lapanalang litum BJP ticket hangdul lo bangso election no katiran dunia khan lasi nelitum pini nalitum han laswala mathe putaksi pachini bonji je nelitum kachetoidun la bangtrok abangfu afan ticket pipon pen BJP itu
tiket people pen labang so election along ke pa haji fan chuning di polo lapen athil aso amuni tumhan nilitum chadar dunang kop ke lahelo je nilitum akedars dopik lahai ka chelang thegi awar sai ke chipi pon thegi pansi political rehabilitation kelong dia fancy nilitum alang litafan chetoy dunlo lasi tim Karbi Anglong kachari pon doktor tuliram rohang fancy tame ba BJP president district president fancy setame ba Dr. Himanta Biswa Sharma chief minister Assam fancy tame ka chuning dikel hello labang trabakan nilitum tiket ke handun abang ko teman tiket na pipon pen bangso election la up to no ya pan sinelitum alang lituman chuning di lethal alang chalo kaza bang troke la son hello aprangsi eri banang nilitum chairman lo jalo pdili alang ni pradip terang taiku alang lige 26 dor baguri pen lo la sodun bang 25 nilip pelo ladang bangge nilitum kanelo jabang lo mata binaram singna alang sini likan hamdolo la pendru bang dolo eri korkanthi pena bangge Mr. Dera si hamdolo tampen rijak Dera si hamdolo Williamson tim phangcho tapu lapen ke aku haragat talang lisi hamdono longni hamdono lapen ke koloni long bang ke hamdono elitum kacing hon kenelep longa pongchun bang thong teron mate rupsing teron pen ke borjana long bang hamdon tulo elitum tokbi sango risul tokbi habis tokbi sialang di cetha lapen ke pen lang khera long dolang itu kera ko long lo apang ke UPL long general secretary lo ake hai long kibe win be ta ko lang lang chon athi niltum chuke damtang niltum lamdon chetok det kan Oktober 9 tarik malam lam ke niltum kado ko be mata BJP march erlo BJP club alang masih BJP dun erlo sini itu BJP member asel ndela nilitumang bong aga kachuning dele thoda bangke anso se jetu central government a BJP si solai lo state government a BJP si solai lo ladak sen Karbi Anglong masita me BJP si solai lo la sorting alang litum nakang hong alang litum nakang jinso kana joine si ba alang litum cepetu group ajoine si litum prabjin pendala somon samalam dong cetok long lo la sorting ben bulote alang tum nakang hong alang tum habit haram penang wan lo nilitum mandang nang pangrum no mon sama along ipi epo along isu long nang patu dunia awas alang tum nang pipono la sorting le bulote alang tum non election ho sa me la sabar sai nang pipon itu sini miling thelo Nangkili ji Karbi Anglong Autonomous Council kilikalong Socheng Constituency pen kachipati dunjia phan hingchong teron sitame BJP ticket kilong dunjia phan kachuning rialo pali dun tanglo alang ni ticket ke halu pali dun det pen pini pherang ke amai paman ponsi aninga klong alam thi chipaklang pon pherang ke amai along hingchong teron pen kaning je pon atengke Socheng Constituency pen badu le BJP ticket long pusitame ning ing tier at pen BJP pen kachitoy duna bang puaphan me sena vote pen sik pahai ponji puhen lo anparta constituency in kora trok angbom BJP a party a vote kilong ki ongnai a constituency aman kachipalong ponji aphan sai claim ponji pusi pherang kya mayalong ningje pontu media thingno ke bang bakal hello je nili atumi BJP candidature khan nili application submit elo na sidonatum rabatum niltum BJP along pen ke hang bang krenar kep do atumi alis an si nili pui pache thang tum bangal hello je iltum Socheng constituency along ke hang bang putin setame mate bang krenar kep do ke bangji Karbi Anglong Autonomous Council election along bangke
bang putin le long anutin le long pustame itum socheng a constituency long bangke ilitu BJP a vote ke jog repen madu le long sitame kapahai ke meseni phan nili choning ri lok nang litum media pen nang litum true pen la pena bangke ilitum socheng kaching thuri aphan ilitum itumak CM sa Dr. Tuliram Langham la pen ilitum MP sa Tuliram ilitum MP lo tum Sar Horen Singh Be la pen ilitum local MSC lo EM do bom lang mate ilitum local MLA lo ilitum Sar ilitum Rup Singh Teron a directive pen ilitum socheng angka an sose kapaching thuri la pena bangke kewangi election 26 constituencies pen ilitum socheng constituency bangke number 1 position dam popu jadi socheng arada phan hirjume chohanglo la penang litum akiong a vote pen litum kapa haji any candidate from BJP la bangke nang litum phan choning rilok donatum la sinili congress pen ASCC alliance lo ningkan ko ane alang litum khurkimo ke karbong lo khurkimo jang litum chini loke 1986 pen non ko an lo ne tela tumang bong alliance do corporate tax da vote transfer bang abe dedi pusinili matha la pen APHLC bang ke lage akimi party la bang nili ning khedam de hai la pen a face ko man lo socheng long a face nili ning khedam de la bang ke la pen 100% BJP si high popo la ken nili 100% sure under the leadership of Dr. Tuliram Ronghang itum MP Sir Horen Singh Be and local MLA Sir Rup Singh Teron la bang ke Hamren Pet Hundor Crow Report Cut News. West Karbi Anglong Amri MSC Constituency Kaparlo Amkati CFC Holalong ASDC Lapen Congress at Tumangbong non MSC Kilika Parman Kaching Ki Kaching Waipon Padu. Amri MSC Constituency along ASDC Lapen Congress atum Isiwet Keklampen Kachipa Highway Chia Putak Jengki Jethanpong. Lasonsi Lasong Nyang Bong Pen Inuda Bang Puapan Parjapsi Sai Keklem Kachrap Chia Pan Lamthi Chiraipon. Labang So Kaching Ki Kachethanalong Amri Congress Committee Mepu Mohindra Phangcho West Karbi Anglong District Congress Committee along Dun Mepu Chandro Singh Kro Chunbang Binda Teron ASDC Central Committee Pen Amputi Sopi Lapen Ong Dungatum Chetong Dunrinti Amri Hawar Nondak Amkachi Pamalong Committee Holalong Pini May Kachetong Lake District Committee Anathu Pensi Laswa Program Enlo Lake ASDC Lapen Congress Angbong Alliance Aputhaksi jointly come claim ya Hansi Nondak Election Monitoring Cell Selam Lo Lasi Laswa Committee Seng Edlo Lasi jointly ASDC Lapen Congress Atum Dak Amriang Bong Stame Klempo Lasi la Alliance candidate Dak Dowegji Lasi la Nitumbang ke jala ja haita highway po pusni tum ke Chichini lo Lasi not Dak ADF atum kapacitang tap Congress ta candidate avelo SDC da candidate avelo Alliance atum ke candidate place prelo ADF candidate Elvin Teronsi dake thorpo polam mangkel lake totally kapachu belo lasi rada tum dak amri arat doana tum stame amri chot kali dakar bianglong arat doana tum stame la salam mangke mang hudu nang nelo la ADF tum pensi dak kithor chot po Congress pentavelo SDC pentavelo po bangke lake kali bin nonglo la district committee penali dara tum Chondorong Phar vice president district committee Karbi Anglong West Karbi Anglong long la pen ke Binda Teron general secretary la ASDC dak West Karbi Anglong district committee la pen ke Ompu Tisupi alang li ke ASDC central committee alang tum wang sinon dak nang than lo la sila ka do goe alam ke rada tum kamang hudu ngi thang da velo pusi nirinda tu pen pachini lo rada phanta ka chuning ri lo dak amria rada tum jasmet la
ADF along kamang hudun tot ke la akam ke la ke pachu bay lok al ke la ke lason ke koridun tap nang nelo pusi ASDC ke do anarat la pen congress ke do anarat do phanta voters do pik non dang litum congress la pen ke ASDC along la chuke dam tang da pharu pha voters ke do la se rad atum ke dolang voters atum ke rad la leader atum si kamang hu ponta papa ma hu ponta la ka do ko alam ke koridun tap nang nelo pusi nilina thu pen pachinilo pini non adak am kachi filalong ni tum kachi tong congress la pen SDC la sei pini non dak ADF la pen SDC tum alliance lo puke pini central committee pen atum tawang lo la sei nangka pachu bay la ke la dak kedu ADF alida ratum ili tum phanang pachu bay SDC la pen ADF ke alliance lo la tum ke joined lo puke nanga chu bay pini amat si central committee pen kithe atum wang pen dak nang pachini lo la sinilia mata pini dadak nang chetong dun lo central pen atim atum wang ji pu nang kachini du ma sini li nang chetong on lo la sili tum candidate aphan congress candidate phan si amri long ke congress candidate pen si pe hai po la pen SDC dum ta cherap dun po pusi nilihin pen ta me chuning ri lo la pen la ADF atum kapachu beida malong along alama bang ke nang li tum rat atum ta me kroy du nang ne atheke la tum SDC pen alliance lo puke badu ta me kroy du ne da sike me be mala tum ka pahan cha tap mate kening ye tap saide la pusene li rat aphan pachini lo kardom Amri pen piratane report cut news Nizang Karbi Anglong Jasabet Pitung Reng Thama Constituency Arluku Pilia Royalang Kithe Durajok Phan Troxy Cap Sose Ahawar Langkang Lumpen Ong Dunga Hemaret Kana Hokdun Non Malom Arve Kijang Kachimit Me Pinajok Lang Kithe Pen Bitung Reng Thama Constituency Arluk Pilang Ama Hemaret Na Hokdun Lo La Pen Break Chap Sai Katutiki Aharmu Sitame Na Hokdun Renjigo Lang kita pen kisong kipo ahem tu na tumapang si iyam dam tulirang rong ang pen tong sikot pet kicu na son sang dali puriate harso la pen kicu ajak tungai pajoda la so si pang ting prang left wing la pen right wing pang room pet don tharu nila donin ko na po ahem tu la pen kolong amuk center bitung corner bitung rank thama 14 la pen 9 wakanta a b zatara kolai group middle rong kham Solapara, North Rongkang tu, Katu Kawi Malong, Katu Kawi Sui Islam Haruhini Ahem tu na pata, kicu na solamu, pali dami. Dong kamu kampen, Kelvin terang report card news. Lakhain ko rapo nilip MSC constituency ke parlo koila mati ahitia dungalong pini ASDC asong amahang ke patek arni pen pacheton dunsi ASDC asong asa hemsetame ingpupon ASDC nilip constituency amepu maison tisopen kachari pon ameyalong chunbang phulson phangchopensi meyalam the than pachenipon Aluhiatum ASDC Central Committee pen Kangtherbe Sing Not Crow Lapen Senior Tongpiatum Chetongton Pini Ameya Long Jasmet Non Kibangji Karbi Anglong Autonomous Council Bangpu Kilikalong ASDC Arataria Songpen Kachipa Haipon Bek Chiapa Chisekpon Lapen Chingwaipon Pini Amaya Long ASDC Central Committee Kangtherbe pen Kejongpon ke non dipu malom ke pamat pon lapen non la choki hola pen silunizang ama towar kaselam duan sitame aprang SDC atom ke klem kachipidu kapon side lo non kitubo ma sarkar ke men thu ijong ta wan phek thi pusi alang ni pen jongpon sunil to bi pa ha nang ma me SDC mahang pathek lo aswarni ke talon alogot pinini tum dak party office Sokota si may dulu, tapi ahok dari bangke election campaign dari itu ke pangceng lo. SDC asal penang amat tu mabangke isi family asal situ cara dalam kerja mana tu mana nang lihin pen mana SDC asal nak ahok kerja asal binong punang li isi business Wala hello SDC bangke ada pan kecari pun asal binong hak keceng penang tu apa ni lipat sini ekpo keceng sisi tame SDC amang ke get pen ke tum Karbi ada tu pan hem peke long li pun tame kang thur atau hoja kota kami apa ni pu biar ada tu jerok atau warni tum japon apa nasi song bang bang pen ni tum MOU an ke sign nong lo
MOU power plant sakuri bakuri katu babe pilong lo sitami non cetek long lo tum sakuri bukan ini thalo inherent subject itu preschool aticha lantali to appointment pilong le del kapre department bangke bado lase ali tum rada long bondi la hai pen rada tum chini pen ni tum sakuri pitang nili hut pilok ta konsta bang ko kem ala tum chini ni tum tang ka poisa ini besi adhe tum ke jonam thek theta harani ni pilong sona tum se pen jak nili balong aja tak kisum tame nili arjap lakan at posini nili pinian tame bangke itung yazisi hai bani ban bangke itu pini le masam me pasi cerai polo la pendang nili balong bangke non ke yasi hai vek tang te ala je ai kathar kan ye SDC ke judlo ku apthak pilop nali pui ge jai kata pani tu pen thang ke yazisi mane sel hai gurba sona guchi thak rai ke election patu ke hai ne lo na chingrum nangi tu alam bensin itu na ya kata bacing kicing wa apa sosial media tang klang ta election le ropol ke proyek de deti non election le ropol bangalang ta pulo lage e yazisi bang chingrum re la tum ke NGO ta ho la tum ke jut alo ta ho lase alang kopi phato ke neji dam ne lasini tung mathana ko loba tu lam rong hang mata ni do je jai kata bang ki pudo na tung chingrum ri tangka mahana pador ko election thul lamun chingrum ri lasini ke thang ting pute chingrum putang ti tung se hai thorji ton ta asi pahai long de pan si komani agent dolo da na paching rum de pan hala masing tapi jaiga tha bai ti sekan ka jikan tung la lo nale tum yung si labang so electoral ro yung si chok chi pu pena hai podcast ki pena tum chela tapi na labang so electoral ro pata phane ka chi song rada phana tum ki japon ante labang so ka chi song chi ko non ba election nang le ro labang so electoral ro exist ti ko mon silo bom electoral ro sinon ke election tela so ba electoral ro ba election ki thurang ji so right dolang mana Nilipen Pitor dalam report kami. Jumlah kantor terang pahal nama. Joson de pahal nama. Nan malam sa parapan birta mo ington iksana. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihe namo phit puthot birta lo wangthulo. Koilamati customary LP Skralong Green Farming Society atumpen pherangkia me padoponsi Gramin Dak Sewak Posur Hinira inkora hini ke klangalong Karbi Anglong District upon Assamese Bengali lapen Boro alar English script pinang chipusi ke hangpon. Green Farming Society ame pu biren be Chunbang John Rongphar Convener Singh Not be Men Singh be lapen Borson Rongphar atumpen pherangkia tumang no kaning jepon ke Keibari matuma phan panong wet lasonsi ST lapen SC atuma phan kerai pibet apartment padonang jipen lo. Jadi temadak thek damlong lo. Kalau dak jasmet pet kan ke Assamese Bengali lapen Bodo alam dan siapa ke BT lo. Labo sidak ni itu Karbi agar dia tu mana ke asal buka siksa kita jom tak jom sini. Government atau apa? La central government atau apa? La social services department atau apa? Jadi isi kecil ni lah sana lo. Jadi tu apa? Assamese Bodo lapen langsung Bengali alam. Ada English alam je sana. Local language isa. Nah consider tu pun tapi tu tipon pun nanti Karbi alam district alam. Labang so recruitment post alam. GDS post alam. Ke apply dengan tu mana kan ke? Alam itu language akan siksa level. La solam ko mata pensi niri tu dalam so alam je pini perspektif mana. Kasi la sana la dak in search or add English in the column of Assamese, Bengali and Bodo language in Assam GDS post recruitment. Isi point la. Hini bagalan la candidates from Karbi deprived for a central GDS post due to language issues. Language apa tak? Kok masih dak meri tu sana. Hala Bodo Assamese lapen Bengali
pu bang along bang atau malam itu lo nasihat itu Karbi yang lo bangke English dan lagi pun kalau itu Karbi kau semua orang tak awak saya celong itu ekor soalam sini itu ada tuning dilo lasi therefore we appealed to the authority of central government lapo se pini la bangsa press meet pe na job nitung tuning ri ke la hello basa daka bibhag tumaphat ba daka kotipokho bibhag atumaphat ke tuning ri ke la hello Karbi candidate atum jate la bangsa post apha ke apply din ji kelong ji aphan ke English language aba lada nan include people lotan ke non oekimi sapuri kelong dun thek kelong dun ji our side dopo bujini tum sini lo la sela bangsa hubitha la ke nang piti po na sonte usi itum pini green farming society hoipen itum ba parliamenti ara hoipen itum bichuning rike la hello. Number 1, this is our demand to insert and add English in the column of Assamese, Bengali, Bodo language in Assam GDS Post Recruitment 2022. Number 2, candidates from Karbi community deprived from a central GDS post due to language issues. Therefore, we appeal to the authority of Central Gov Department of Postal Services, Gov of India, to consider English as local language in Assam GDS Post Recruitment 2022 for Karbi District, Assam. Number 3, in respect of candidates, we demand English as local language in Assam GDS Post Recruitment for Karbi District. Our demand number 4, to upgrade GDS Post reservation for SC in schedules area. So these are the 4 demands, especially from Karbi and Parliamentary area. আমি ইয়াত দেখি পাইছো আমাৰ হেতু নিবনুৱা যুৱক যুৱতীৰ কাৰণে বিশেষকৈ সুবিধা হৈ পৰিছে কাৰণ ইয়াত আমি দেখি পাইছো আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পাহাৰীয়া গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ কাৰণে পোষ্ট কম হৈ পৰিছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ইয়াত লেংগুৱেজ প্ৰব্লেম পৰিছে গতিকে কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্ৰাফ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ পোষ্টেল চাৰ্ভিচ তৰফৰ পৰা আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে অলপ ৰিজাৰ্ভেশ্যন কটা বেছি ৰাখিব লাগিব আৰু লেংগুৱেজটো মিডিয়াম ইংলিছ হ'ব লাগিব যাতে আমাৰ কেণ্ডিডেট বিলাকৰ কাৰণে বহুত সুবিধা হ'ব। Nilipen Peter Terong report Kat News. Arukre Trok Arni Jewel Beatum Pen Joseph Timung Lapen Andrea Timung Atum Dhansari Independent Candidate Niso Terang Pialong Kaching Beduna Putak Perangkia Me Kapatopon. Jewel Bay Pen Perangkia Maya Longkaning Jepon ke Joseph Timung Lapen Andrea Timung Atum Banghini Dhansari Constituency Independent Candidate Niso Terang Pialong Kaching Bedun Puke Dhansari Constituency Independent Candidate Eldrin Patorapan Thangkana Hokabe. Lapen alang litum Banghini ka vedet pen ke ratatum ta ning ke bi pen kamak munangji alamabe. Joseph Timung pen Andrea Timung atum Banghini ke Dhansari Constituency along voter ID anta ave pusi ning jepon. Ilitum Dhansari Constituency arlo ilitum independent candidate ilitum Eldrin Patoralang li Dhansari ang kangpanang li thudun je phansi chisik lo lapen chisik pon bom lapen kam ta klem pon bom lo nilitum klem pon bom dam bom pen nilitum penangan jak ding lo lasi laso jasimet nilitum pini nalitum aphan klada kalam ke thanji ke lapel lo pini alam
nilitum long klem rapet bang hini nilitum long dolo alang litum nilitum long pen pini dak nilitum han aning ko ai lam cipak lang ponsi along ka prek ka candidate long alang litum dam sita me alang litum amen la pohelo alang li inut Joseph timung la pen Andrew timung alang litum nilitum han halada ka candidate long dam pen along ka prek candidate long al candidate eniso terang pia candidate independent candidate long alang litum dam pen nilitum han lam nar bok lo sama so lam na karbok alang litum hada ka cithan dam ke alang litum long ke claim dun alang litum ke lam jai sarpo bu se alang litum cithan dam lo sita me la ke nilitum long ke lam jai sarpo ta kali la pen nilitum long ke along ka arputa ve la se alang tuna cilang dun la ani sinini sita me nilitum ta dam rapet claim rapet dam rapet lo sita me alang nilitum hanam pulur ke claim ke dam ke chok che ke le do kok bose nilitum ke disutrang pilong sibang nang kol selang litum pu sita me nilitum ang bong nong claim rapet dam rapet tan nilitum thang nat ke claim ka henota ve la nilitum ke chok che ta ve nilitum rat pen claim rapet la rat kimang la pen rat kar is nilitum pa pleng bom la pen rat pen nilitum claim rapet dam rapet la si dhong surya rat ke do an akorte ingjir la pen ke theke ding an sita memang hunang ne je la bang ni dam ju ya join ne pen si litum ning duk chi piji la pe litum ning chipa binang po chipa biji alama thang ta ve la pe la tumbang ni dak pen dam ju ya join ne nilitum thang akilos ta ve nilitum apela tumbang ni ke nilitum dhong surya angkang long ke avutar ta ve avutar aji ta ve la tum ke lomba jong si do la si alang nilitum bah ni nilitum pen ke dam join ne nilitum ning duk ta ve nilitum ke la si akilos ta ve nilitum ke la si la so putha alam bang alang litung lumba jong long sela tung vutar ta do la pen lun hansuri angkang ke litung la bang hini abang pu ke hansuri long ke vutar ta ave alang litung ke la sila so alam aputhak sepini nang litung man ke pha alam thege elan sing tong ko nang litung ma phan lam nang karbok kang ku ko pilot nang litung ma phan ke jong kang ke nil tum phana ke jong kang ka lang tung ke claim ke dam ke chok che la pen ko son la puji aning ka che thia ve pusi nil tum phana ar bok lo sita mani litung ke ning the klong ma si dam bom non pon ta nil tung ke ang song si dam bom non pon ta nil tung ke ang tong si the pon bom la si alang li tumbang hini nil tum asona karbo ka bang ke nil tum ke manghuda manghu he la pe nil tum ke la so ang bong alam pa nil tum ke chok cheta nil tum ke thai da ve nil tum hin pen Pini Karbi Prime to Mabiota Bank ke lapansi Kangton Iklong